Ndagira ngo muri kano kanya munyemere twongere twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'andi makuru yashyizwe hanze n'umutwe wa FCM23 urwanya ubutegetsi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru yatangajwe n'umuvugizi wungirije wa FCM23 yitwa Dr Oscar Barinda. Ni amakuru agaruka cyane ku ntwaro karundura karabutaka ngo baguyeho mu gihe bari muri operation yerekeza mu mujyi wa Uvira, ngo ni intwaro zikiri nshyashya cyane rwose ngo zari zarahawe igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Dr Oscar Barinda yagize icyo asobanura cyane rwose kuri aya makuru yatanze. Ni amakuru agaragaza intwaro karundura rwose FCM23 imaze kugenda yibikaho izambuye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byose bikagenda n'ubundi n'igihugu cy'Ububirigi gikomeje kugenda kigira uruhare rukomeye cyane mu ntambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko rwose Dr Oscar Barinda yatangaje ko igihugu cy'Ububirigi gikomeje kugenda gishyigikira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni mu bigendanye n'amaoperasiyo karundura akomeje kugenda abera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bavuze ko zino ntwaro ari nyinshi cyane. Dr Oscar Barinda yasobanuye ko izi ntwaro M23 yavumbuye mu gihe bari muri operasiyo yinjirira muri Uvira ari intwaro nyinshi cyane kandi zari zikiri nshyashya zitarakoreshwa, bisobanuye ko igihugu cy'Ububirigi aribwo cyari kizimara kuzohereza muri rusange. Ndagira ngo ntizimbye mu magambo munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru y'akataraboneka yatangajwe na Dr Oscar Barinda. Ubundi n'andi makuru menshi cyane muzajya mukomeza kugenda muyabonera ku gihe. Reba wasanditse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana gatanu kuri gatanu. Iyi nkuru iragira iti umuvugizi wungirije w'umutwe wa FCM23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Dr Oscar Barinda yavuze ko ubwoba aba barwanyi bari bageze mu gace ka Ruvungi basatira umujyi wa Uvira baguye ku ntwaro nyinshi cyane Ububirigi bwari bwohereje zitarakoreshwa na gatoya. Ni mu kiganiro yagiranye na Imvaho Nshya, Dr Barinda Oscar yavuze ko ifatwa rya Uvira ryaturutse ku bushotoranyi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko aricyo cyashotoye kikabarasaho ku rwego rukomeye cyane, bakabona kwihangana bitarabuze gukunda, bikaba ngombwa ko bafata umwanzuro wo gusubiza bino bitera bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati buriya akenshi nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemera ibintu mu biganiro, ariko ibifite ikindi kibyihishe inyuma. Twari muri Kamanyora n'igice kimwe cya Katogota twiturije, tumaze amezi 10 baradutera, bahoherezaga amabombi muri Kamanyora basenya inzu bica n'abantu, harimo n'ayaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Bafatanya turavuga tuti tugomba kwirwanaho kandi tugomba kubasubiza inyuma. Dr Oscar Barinda yavuze ko ibyo ari byo byatumye begura intwaro bagana mu mujyi wa Uvira, ariko agaragaza ko ihuriro ry'ingabo bahanganye nta bunararibonye ku rugamba rifite, ariyo mpamvu bazitsinze bakazikubita ku rwego rukomeye cyane. Ati Wazalendo ni abantu b'abasivile b'amabandi bahawe ibikoresho by'intambara batazi kubikoresha, nta n'amahugurwa bigeze babona ahagije. Ziriya ngabo ziri mu Burundi buriya akenshi n'imbonera kure zambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi, nta nubwo ari abasirikare, nazo rero urumva ko ni mayibobo ziri aho ngaho rwose zidafite bunararibonye mu gisirikare. Yavuze ko kuri urwo rugamba bageze mu gace ka Ruvungi kari mu birometero bitageze no ku 10 ugana mu mujyi wa Uvira, bahasanga intwaro nyinshi cyane Ububirigi bwari bwaraguriye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko zitarakoreshwa. Ati bari bafite ibikoresho byinshi, bimwe byatanzwe n'Ububirigi, sinshaka kubihisha, twabisanze mu ishuri hariya Ruvungi bigifunze mu makarito. Ibikoresho bya gisirikare dufite aha, ibya mbere tubikura mu byo dufata ku rugamba, ibindi ni ibyo tugura n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu mujya mubona harimo n'abakoroneri n'abajenerali ba FARDC bari gucirwa imanza, haba harimo abazira guta intwaro ku rugamba ndetse n'abazigurisha. Rero turazigura da. Dr Oscar Barinda yabajijwe impamvu abona Ububirigi bukomeje gushyira leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwibere muri iyi ntambara, avuga ko uretse zishingiye ku mateka y'ubukoloni harimo n'umubano mwiza Ububirigi bufitanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, byose byerekeranye n'umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Perezida Felix Tshisekedi akigera ku butegetsi yafashe Kongo ayisubiza Ububirigi, yarayibahaye yose, ubu politike yose ya Kongo igendera ku mabwiriza y'igihugu cy'Ububirigi. Tshisekedi ajya kureba umwami wabwo uko ashatse, ni nk'umwana wo mu rugo kandi agenda rwose yisanga. Kuba twararwaniye ubwigenge bw'iki gihugu ni nkaho byapfuye ubusa, kuko yaragifashe agisubiza mu maboko y'abagashaka bo hake ba kera. Ubu ni nkaho rwose twasubiye mu mwaka w'1958 ubwo barwaniraga ubwigenge. Dr Oscar Barinda yongeyeho ko FCM23 ishyigikiye inzira z'ibiganiro by'amahoro ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko idafite gahunda yo gufata igihugu, ahubwo icyo irwanira ari uburenganzira bw'abanyekongo. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugenda batoterezwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ariko kandi Dr Oscar Barinda yatunguranye cyane n'ubundi atangaza ko rwose FCM23 igura intwaro n'abasirikare bakuru ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni mu bigendanye n'umurimo wa operasiyo agiye atandukanye
atandukanye izindi zigafatwa ku rugamba, aho yatangaje ko rwose AFCM 23 izakomeza kugenda irwanira ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubwigenge bw'abaturage bakomeza kugenda batotezwa na leta yagakwiye kuba iri kubarinda muri rusange. Dr Oscar Barinda ni umuvugizi wungirije w'umutwe wa FCM 23, akaba yungirije Lawrence Kanyuka umuvugizi mukuru wa FCM 23 muri rusange. Ariko kandi M23 ikomeje imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inshuro nyinshi cyane rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi mikuru yagiye ikunda gukora ama operation atandukanye mu burasirazuba bw'igihugu, aho yagiye ikomeza kugenda igaba ibitero, mu gihe n'ubundi Alliance Fleuve Congo M23 yageze iduha muri Qatar ikategereza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kwitabira ibiganiro, ariko bikaba iby'ubusa. Nize kwitabira ibiganiro bitandukanye nuko n'ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaratangaje, yahise itangaza ko byihutirwa cyane rwose itazongera gusubira mu biganiro bya AFCM 23 ndetse na leta. Ni ibiganiro bibera iduha muri Qatar bigendanye nuko n'ubundi ngo AFCM 23 yafashe umujyi wa Uvira. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byihutirwa cyane ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwahise butangaza ko ibiganiro byayo by'imbona nkubone cyangwa se ibiganiro bikoreshwa ikoranabuhanga batazongera kubyitabira isaha yari yose cyangwa se igihe cyaricyo cyose, batazongera kwitabira ibiganiro n'uyu mutwe w'iterabwoba wa FCM 23 ukomeje kugenda ngo urenga ku gahenge k'intambara muri rusange. Ndagira ngo nizimbye mu magambo munyemerere rwose nkomeze kugenda mbashimira mwebwe mwiyemeza kubana natwe umwanya kundi mu makuru dukomeza kugenda tubategurira. Ngewe nitwa Tuyiringire Ahmed, na makuru menshi cyane muzajya mukomeza kugenda muhorera ku gihe muri mwaka 2026. Mwarakoze twabanye neza mu mwaka 2025, ariko kandi uyu mwaka 2026 ubwo rwose tugiye kubazanira ibintu bishya cyane, ibiganiro bishyashya ndetse n'amakuru menshi cyane agiye atandukanye agenda agaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se andi makuru agiye atandukanye afite ahuriye n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umutekano w'igihugu muri rusange, ndetse n'andi makuru agiye atandukanye afitiye inyungu abanyarwanda ndetse n'abakurikiragira ubuzima TV Special aho herereye hose hirya no hino mu isi muri rusange. Ndagira ngo nizimbye mu magambo munyemerere twongere tugaruke mu makuru yacu ya mukanya, n'amakuru menshi cyane muzajya mukomeza kugenda mubonera ku gihe umwanya ku wundi.